Hop. Muh muh muh. Evet. Oy bile. Ne oldu erkelep? Gel at tart. Mok. Şöyle tost. Vay bile. Tost. Evet tost. Şöyle tartış gereken ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hormatly YouTube görүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Ноокаттын Калдай деген айылындабыз. Калдайдагы өзүңүздөргө таанымал мына ушул Эмилакадан бүгүнкү чыгарылышта алыбызда турган ушул өспүрүм чыкмакчы. Бул өспүрүмдүн маалыматын бүгүнкү чыгарылышта сиздерге беребиз. Бул өспүрүмдүн жашы кандай, баасы канча сиздерге толук айтабыз. Эмилака, ассаламу алейкум. Алейкум. Ден соолук иштери жакшыбы? Şükür bol tatsa. Азот тайды каяктан таптыңыз экен? Каяктан келди? Tavuk geldim. Каяктан келди бул эми? Bu öz Rusya'dan geldi, Grozny'den. Грознийден келдиби, а? Çeşne deydi. Çeçen. Келгенине канча болду эми? Bu gelgeninde buna bir ay nar berisi olup kaldı. Бир айдын тегереги. Az olman şirk etti. Кармап так, ушунда кармап турбайбы, Bunun жашын айтайлычы экен, могу жашы кызык болду. Bir yaşar. 1 жашар. Muja bir de hem жазда. Жазга 1. Dişini в общем açtı, yaman koş. Аз болду экен, а? Yenesi dançak. Энеси данчак. Yenesi dançak ekan. Dançak yemesinin videosu hem barlı. Onu tapaydan pişirip koyarız. Onunla egas tapaydan. Yenesinin canına. Жаныбар, а? Dançak beynin bolası. Сынын карасаңыз, Чоң бей болгон экен энеси дагы, а? Olayın mı? Энеси да чоң бей болгон экен. Yenesi jakşıl eken. Jakşı çoğun bey eken. Бою канча чыгат эми Эмилака бунун? Boy 1.50 çıkıp olat. 1.50 барат, а? 1.50 Негизи бийик нерсе экен. Putu kolu uzun. O Putu kolu uzun. Daha öse turgan jakşı mı? Буту колдун тазалыгын. Kuyruk, jaldары radnoy şu oyunçana. Hiç kırkılgan emes. Аркасын бир көрсөтөйүнчү. Bu kuyruğun emes o nemesinden karmatpaydı eken. Az olman çıkıp ket. Ден соолугу жакшыбы? Жеп иччи. Sağlığına jo. Арты көрүнүштөрүн. Жаныбар. Кармаңыз гана. Так. Сынын көрдүңүздөр достор. Evet. Bunun эми баасын айтабызбы? Баасын. Канча дейбиз? Olsun jakın aytayın. Jakın. $1.800. 1800. Manga dağını şuna jakın yok. Ben öz bola turgan ile aytıp çıgaram. $1.800. Kem olabı? Keme? Kemi azırak bulur. Sapsın tezak kurçat bulur. Келечеги бар, а? Geleceği var. Sopa olasın. Жаныбар. Azı jakşın esin. Кармадыңыз, а? Benim boya kaçat kesin. Анакей. Көрүңүздөр достор. Эмилакеден ушул өспүрүмдүн бүгүнкү чыгарылышта маалыматын бердик. Баасы $1.800. Жашы ошондо жазга толук 1 жашка толобу? Уже жазга bir. Жазга 1 жаш, а? Жакшы. Энеси чоң бей болгон экен. Данчак экен энеси достор. Aşı kuyruk çalınlarından ne bilse olur bardı. Атасы белгисизби? Atası da öte jakşı beyleri koyulgan dedi. Jakşı atlara koyulgan. Чоң ат болгон экен да. Beysi özü kımmat bey eken de bunun atası da.